I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u moju novu epizodu Balkan Batmana. U ovoj epizodi ćemo otvarati puno caseova. Kao što vidite imam $887 na akauntu, tako da ćemo otvarati dosta caseova i nevjerojatno ću dobiti neki knife. Ali kao prvo, ako ovdje želite vi 50 centi besplatno na ovom sajtu, idite ovdje ref kod, napišite Balkan Batman, I'm not robot i use code. Znači to napravite ako želite 50 centi besplatno. Ja ne mogu iskoristiti taj kod pošto je to moj kod naravno. I u deskripciji imate link od ovoga sajta, pa onda se logirajte na Steam i možete zaraditi lagano besplatne skinove. Pa ajde, možemo mi početi otvaranje. Ajmo prvo otvoriti za početak najobičniji case Mills Pets, to možete vi otvoriti ako upišete moj ref kod, odmah ćete imati dovoljno za taj case. Evo, opa, ušli smo u profit. Stavit ću si ovaj pištolj pa ću ga poslije uzeti. Idemo dalje. Idemo ajmo convert case otvoriti, ajmo ih dva otvoriti. Da vidimo što ćemo dobiti. Potrošio sam 14 eura, da vidimo koliko ćemo dobiti. Da li ćemo ostati u profitu ili ne. Opa, dobili smo. Nismo u profitu, ali dobri skinovi. To ću si isto staviti. Ajmo sada na knife, to ćemo otvarati na kraju, to nećemo još. Ispremio sam još neke caseove na user cases, neke dobre, tako da i to ćemo isprobati. Ajmo otvoriti, ajmo za AK-47 5 caseova otvoriti. Da vidimo što ćemo dobiti. Slabo. 22, ajde, nije tako loše, ovo ću sve prodat, a Predatora ću si ostaviti, to je dobar skin. Da vidimo kakve još caseove imamo. Ovo su znači CSGO caseovi, baš CSGO caseovi, ovo su custom na ovoj stranici caseovi. Da vidimo kakve caseove ima, neke možda dobre. Ajmo otvoriti ovaj Ultra, da vidimo što se ovdje može dobiti sve. Neću sve pare potrošiti u ovom videu, napravit ću više videa otvaranje caseova, da ne bi odmah sve potrošio pošto dosta košta. Dobro, neki shotgun smo dobili, idemo dalje. Mogli bi sad otvoriti kutiju sa noževima. Ajmo. Nadam se da ću dobiti neki dobar nož. I Navaja knife, pa dobra je Navaja, 87, nije loše, to ću se sačuvat. Ajmo sad otvoriti na user cases, ovdje sam spremio jedan case, gledajte što mogu dobiti. Ako ovo dobijem onda stvarno imam sreće, ajmo probati. $150, šta ćemo dobiti? Mora nešto dobro, mora. Opa, flip knife, neki lore. To je $300, to ostavljam sigurno prelijep skin. Jako mi se sviđa ovaj skin, ovo ću si ostaviti. Imao sam dosta sreće, 7% šansa sam za to. Mogli bi još jedan takav case, ajmo još jedan. Ajmo, molim te, nešto dobro. Navaja knife, ajde. Nije toliko loš kako može biti. Prodat ću Navaju. I ja mislim da bi to bilo to od ovog videa. U sljedećem videu ću otvarati puno više caseova i opasnije caseove. Dodat ću više. Ako vi tako želite, bacite like. Napišite nešto u komentare koji caseove da otvaram, ili ako hoćete neke vaše caseove da otvaram na ovaj user cases. I
Da ponovim, ako želite 50 centi, idete Add Funds, Ref Code, Balkan, s caps lockom, Balkan, Batman, have not robot i use code kliknete i dobit ćete besplatnih 50 centi i možete tako bez problema farmati skinove. I ništa, to bi bilo to od ovog videa, vidimo se u nekom sljedeću, pozdrav.